Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan hon Omroy Christian Endeavour Society, hakalai terik mentau nailor araja karkandai. Kelalum de kejelang yaki samla jong kabalang Presbyterian Umroy, ban persuto yaki halor ke jingshar khai jong udrox, bat kumjuru halor ke pang kabaidei bat ke jing sneo, ha ke jing yapoi kha kena. Da ke baburu yaki pang pedeng ke baong ke jingkta jong udrox yaki samla, bat ke jingkta ke jing yishong kha kena. Hakani kejelang u Presiden jong ke Omroy Christian Endeavour Society, ubak prang sngi neng nong, nang ta u counselor jong ke Urban Mission jong ke KGP Senat Sepngi ubak Syampang Marbanyang kila keren pencai halor ke jing sneu jong ke niki artli ki pang ha ke bala wan yeshi mentapa daki kena skol jong ki skol beper jong ke nekatan ya ke bala penyat da ke balang Presbyterian jong ke jeseng samla balang ukres bat na ke balang Presbyterian Omroy bat kilong kemi kilong kepa jong ke ni ke balang Umroy Society ke yo icngai da ke bakumno ke diarap ya ke ki kun samla bakin nomlak bangat ha kum ki ki apot kaba udrop ente merau iki bagalong kajing du kajing terben ya kajing im simet kejongki kalong kajing du kajing terben nam ta kajing kasem kejongki bagalong kajing du kajing terben ha kasno kathau wat khamtam bagalong ru kajing du kajing terben bat kabakta wat adu ha kabalang ngi ha kene kiski ki babata ni melak banlet di bangpun wat di pun sama jong kabalang di bangat ha ki bangpun pine ki kenja jing sniu ha kajing di buat bat hagi drop dan dia tak tahu kongkasi society ni belum yang kena ke program ni bukan kena ke program kena ke step ke pemerintah kalau nak ke pemerintah bangit ai ya ke jing ikai ke jing mentoi dah ke makumno hantar pun kena school kila bagian nak kena ke jing belin ki basniu nak kena ke jing ki basniu ki bakta ya ke koi ke kia ya ke imlang ke salang ya ke jing song sungai hagi ki siamat hagari bakajat beleu jongi dia kena ke step ke pemerintah ini ayat seberang yang kena ke program kejongi. Tengi hangnya ni don ni teman pasan encak jong ke Omroy Society, teman pasan yang pangru, di dekat jong ke komiti balang di badon sa kamon kejonga, di long kebiru di balai sentang lang ni komiti konsamla. Nasno ban ong ba hangnya ke setiap ke pemerintah ni kom ke Omroy Society. Ni don bok sipun bagi yo ya teman pasan encak jongi, teman pasan yang pangru. Iba judon dekat bagi kom ke konsamla jong ke balang. Lah kino kita di program ke bagi tunggu nak apa ende ilo ke bakloi ya ke ban ai muslim ini ban ai muslim menyalam ini kum ki kun samla jong ke balang ya ke bagumno ngin ya syapram nak ke benta bagi turai nak kakam ke bapa kini ki jingding lo ta nak selang dai sabang feel like heaven so nice man so yeah cool man cool balik ban penbang ya di ban trap ya pi asin laisin shalom no shalom adik kaya kasay melong adik susuk kaya kasay melong adik anda lakut ke jing tray to drop after 3-4 hours you will experience suffering means ki join jom pi ke tha emem bai tha te ka klik je pi pinum susuk thau pin sep pin so khiat pin mi omat pin mi aimot and then ka po je pi kalong on easy tambah ke suffering ke babon dah kita ke bawah kajing kita jom kisih ke bakimla konsep di apa pergi jah ke kita no kita ai kita do pelang kita tre kita ai kita bagian kam terus kepisah baru drop kita siap drop sudah selesai so jadi kemudian usah tahu no di Iswa you will be like feel heaven di apa kado selalu adik dan kalau adik kimla le isu untuk drop di mana pi? Apa orang di mana? Kemudian ada masuk itu pelakut interview di mana? Barang film di pio ada suffering jadi join jadi siang jadi kita baik. Kemudian pi selong ini, bahkan mi kain imat, but pinong uneasy the whole day. Jadi kita kalau di drop shifting dia orang keting pang, dia ketak keting pang, dia stroke ni dia keluar. Kiwa bat ka slogan jogin drop sebagai back borrow steal and kill back kemudian biji crumb borrow pankil yang kill steal kill kemudian the fear drop sebelum kemudian the fear drop sebelum kemudian kemudian film stable deh tinggal lebih
The pure is not stable, the femur is not miserable. Second away, take it away. If you use drops, taking drops, what happened? Make you feel good, right? Next, okay, your problem likely that you will continue because you feel good now, so you want to continue, right? Okay, after you continue, what happened? Continue using drops, right? Then, with Larafin drops, are you miserable? Larafin drops, you miserable? Miserable. Taking drops, by which you will continue. Kalau cycle. Kemudian tadi, feeling good. Feeling kau apa ni apa? Nama Larafin apa dah? Film miserable. Miserable ke? Withdrawal, but ke? Suffering. Fear ke point? Ya, ini very important part dalam rekaman tip. Let's go. Nak apa film fokus baik ni. Very, very important ni. Nasional ini apa film susu. Kapan kau kalau kau di koma, tadi you feel good, right? Kita film susu. Dan dalam feel good kau apa yang masih ada ni? Dan kau apa yang tibian? Lebih. Tahu, minta ke dia. Dah fikir pada Indonesia pada bilang angan Indonesia betul. Apa yang aktif bos ni belum. Ke dia. Miserable. Ti bangat yang miserable belum no? Tinggal. So, kini kita cikin ke bawah. Kadi kat trap, kalau new drops, kalau setan, kalau penmandur new drops, kalau bantrap ikut. Bantrap ikut. Kenapa ini? Very important ini beda. Mereka ni kata apa ni? Bau beliau, udah apa yang kita sekian umlong stable lagi. Umlong stable agak mind, agak spirit, agak body, agak emotion, in everything umlong stable. Tak kena umlong keluar. But apa kado udah no? Umlong keluar san udah no? Udi overdose. Udah udi overdose, yang odis, jadi overdose saya, siap.